Okay, kewa na suwas kewa, kawaslienge. Swashigakos kung von na phone now yeko. Dagil Lemishalipan, San Antonio, Texas. Degin Megil, Copper Cove, Texas. Now from the safest city in all America. Degin Tresco. Degin kulang sa introduction just like kung di sige madavak kewo. All right. Kita mas damit mitgi Finjak mo kowos mo bigat nga in kowos in kasreacng nakatsawas damit. Kitipel la kitam dawak. No. And share. Gusto bigat nga kung ko in kasreacng kasi kasreacng. Yarda na kasreacng. Nga share the Kahs In Kol group. Kahs In Kol group goes fan wikut Paing. Kahs In Kol group a private group siguro na kung siya kumin show ang knife approve yagi men kat ke fliyan chikanin mo may sasin min mo suppose no kaya na kaya mo EPS file kita dawak Paing fin Esam use onim dex ko lash kena the interest call to non kan nang argin bell na sume kung gas kat guess ke si pro. All right, stand by. That's weird. Kahs In Kol intro. Kewa na suwas kewa. Man Paing kowos na kewa wikut matan Kahs In Kol. In bangon kowos in wikut inge. Katin kain or lakasin siya clash ke proe fakat tani fast na med. Katagani proe. Katsfid be bashla yetom kat flat lash kat molji fan. Siya na nakashi kat ke katanin siya ni nakiyash. Susta na fin inge. Nag-sarap si somla kung akin si uye kat nikat yang gima pes siya kat chikanwekla. Silbeta ka nag-ikasing kadin kan leksyon na akilin kong ke Paing flat commission sing mission lash in kan wipe fake ke kaslo. Kat kaksagin kong kat papalam siyak na lang sikat. Kat fotodolen mapes. Tagispin ka lang bako ten lom. Kumawin siya sa mapay si waslom. Kadinesmak in siya kumbele na kewa. Paila arsanan matakan fungulkat. Kasyang lalal fungilasya. Darak tamayng akyokye. Silba na kalak lalal fungilas na siyum. Kishbin katakilin. Rela wawulom na siya. Ingan kasha talik na atas mamas. Katalik finne
dan kies ka seulas, kasimudin seulas. Kumakia petari, pel na sis na kewa, banangara, wangin pekisin siya klas na siyon, kimaulasya. Katma na tum, kat na kewa ma na tum, kumdiki ka tigas pelom, eka may iskat kipel, falma kumaki na sis. Panangusin na sis, kadin kain, neksin na awin na klasya na ki, mapais waslom na kingat-ngatlom na malalom. Kulo malap na siyong kat papa, Kershipen lang silom na siya kat ngayangin daga na yetom. Inchi feedback na kaksekin kong inga nakkalim na sin met wiyas na kewa. Na Paing o yesimam di kati na finfel singi kaya. Inga asya met lash mam ta kipel singi kipeli nasur la. Yokshala. Met lash ma fastigikat. Met lalal fungia fak mam tulla si pangan. Kat si fena kat molin met yok pelkat na kan katle. Kumdaga kashikat kikan beloingi. Manang ikesla. Lom na kimatanin siya kima pais waslo me kashikat. Aspel si kume pangon kat. Katetula yetom kat flat lash. Kume usi opi na ki. Kat katang la masyaf. Na ki kat akosten lash na kima pais waslo. Manang kat siyak siyum. With wiyash mamdain masla ki pel singi. Kunak mas kashikat. Isla. Siya fok na kayo ma. Usi kusini ka uswanin na kimanolos. Kafin ni ke inflammation arthritis. Maingin na kayo inaknas na siyak lagi siya matay ke wen kula si fanandum Jesus Christ. Siya ta kami siya maulyak ke kala lom siya kumsang esang na sil. Fully man, fully God. Maingin siya na siya lawangin maubeyro. Kat papatamash kumfin ka narek magin fok fararar. Insang unwala matan metlash. Kafin ni Peter si fanan faale. In lulia met masin kaile. Katlalal fungi kom ke. Lamay ngi kan sikyak na siya moyen kom de kia kasi long ngi rosh matlalal fungin rek makin. Panang kat siyak siyum. Komunikas labi met wiyash masak namtain kapurla. Inkan syukum. Etala kasrum. Inkan kasas na rum. Yok masiyak lash. Takat kinawala kasin kaksyak lash na siyum. Inakkalemi pelawan sui lash ke platform singi. Yo yesi mamrala kadin taka wifak ke kaslom. Kinfulwan wika. Kat papatamash. Mas talom akkalemia. Yen na kewa. Luo tolu taka niwe. Sakat pastigi. Kome ay pasin maslo. Panangawi akatayalash. Kolgat ke akatayalash fakaklash. Infal na ke makum samaslagi. Kinem kat papa. Katlalal fungilak meroingi. Amen. Pero nga flokken na euros tamil Shirley oslashan pinayash ma siya nga taga biyang siksima. Taking just call Kulo malap ki pricing ano nagdakam gidesmo alam lipa an San Antonio Texas nagge ay nakkel ni makadash ko yeko even a slight pe yurum damol organ Belgium commute check mic to one Gal. Pagangin na tamil chile. kalala wala fastament Lumala. Shui kaksakin gat ke moulash kaisiye pangum tamil chile. Tingin triskal ya tingin mekil. Yok Kewa. yin rewa metlash kushay ke pelchinge. Wana akademia kin pelna rewa kadang shay like share lan life kaslos and akfwasrye ke pelchinge. Metna rewa lash kushay wipe. Taga akula. Oslong kishin price like tingin triskal ya. Ko na rewa. Magadash kenge wana lakkalim ke gospel lalmeto saptalong lalkush fosing lalkush na galong ko na gawain ka sa fel paitakin na sin metamalit patago penani ke church misenya metlalalfung kadino makin faka kalim si manan fakyak ke pelching ko na gawain ka sa fel pakat tu fel ko sinamail sampram kunarela inka sa fel pa tago ke pator makin metlalalfung Great Commission siya pagkatashkang. El promise mo that we will never leave us nor forsake us. Naro. Kasi proy siya to ganyan takay kat kasi
makadashkang akoo kitari when matavung nake akoo kwan kat. Okay, Belgian ake spelling alle kaksakin kat. Wikut proe kaksakin kat ke atlan mit nake wallash. Paing mit lash kusai. Nake wa. Wana tamil chile lakkalimya slide pange magade shamram kun ke me katinta shamram kun tari faro. Me December, January, February, she tokosha natuk mapat pat. She tokosha natuk mapat pat pa. She fell alap nage winter kota shinge. The technashke unit chemit pangen. Jesus met ushu lal David. Kadashke leisinak tolu. Pahluh Lun Sie Papa. Mwe Read pange. Wanang akalimya leisinak tolu. Ke unit chemit. Pahluh Lun Sie Papa. Mwe Read luksie. Foson ngolit kors na kalingaul. Kitek shabangen. Pataka ke fos ignolon kors na ke ignolit kors. When na tig. Efa pang ko mit Pahluh Lun kat flettena. Om efa fash mitligi lem in agulan keneklal. In fact na sin metlal la elos efa moliak lemayen elana nas na selos ke makuluklalos. Pangen shamramin pain metlash we ki tax Mwe Read nash na ke wikne wanam delenga wana tamnal chile fact ya phone na uyeko lataga kol mante tigin megil lataga tuste na Wednesday tasta shike kol Wednesday tasta na tigin trash kal lataga ro no na ke Friday set the we fwakolo na ke tasta lo malap tamnal chile glo ke bella the flow not bella ne room. All right. Let me see if I can look at my facts. I'm meeting at the Rakel, me, Marcy Lewis, nag website, Lasha. In Aglen, come taking Megil, if in Copper's Cove, convenient, if in Ash convenient or Casta, Lisa Belgium, come to Casta, or a good bell and assume. Convenient check your mic na do one, mute now. Taking Megil, or bell and zoom. Kulo malap kaksakin kat kimulas na kewa na met lanjasin ko met matakapen bi porong kas mongul kas pailan kat ma falin kahe kat kim otang as finjuela singe akfwasrye kat na kinkenik pailan kat ana tamal chele sak ngan pai kulo ki kasalan kat na kan chivit loko may saspella kan bi kowos kaksakin met kalian sabtan jasin ko ke los kafe na ke din pelche kaya nga siyo sa kaksakin kat na kan bi kowos ang kos na kewa ako lang ke class malata ko lang sa student ko ke decision ke ikaw All right. Dagi meg glamalab. Glamalab ngani spell singin ona ke ko stup sa sila taking interest ko la taon liban na taking megil in pain ko sa ko gula ka astlo sa kung fin ko on amnas share ye ko kum like ye ko do be stream sing kat spy ni ke YouTube channel la so kung gan we kat ke YouTube kung gan we kat ke Facebook kung gan we kat ke website la so website la so kung min eli la www.kahsinkol.com. Kahs In Kol is spelled sausage, KAHINKOL.com. Now, madalala ni ke kung fin ko so nag YouTube like here kung subscribe kung minsan subscribe min subscription lo man cash mamagatash pagyan. Na Nelespet Paing ko anaklin kung gibel simin Chukwilak lumalap kaya Ashloman Belum daga alle akkuteyac ke Ashloman ko tego mga nagos if you sa na ko gos pa ko wikut ngay la wikut kat live ngay wikut ke bel tukun kat live o lumalap na sa kewa pinja mo akfwasrye Davian gaston kat inashipe na siwas masiyok sipe ba katkan sham gun vreshten sham gun masing ako may na casual kat na si siyok kaya lagi na mole kun akfwasrye
kat fin tanon galat na ya upeg tanon galat ng akfwasrye for ya så sakta kat fin tuyak fast na mit na ke lalalvung ila ke kolen ka de kash kat parang mas mayok shipel ako may nagden kan sila lagden fast na mit let me Sir Alec Jackson Paing kong glomallab glog astlomon alle leisle belge kom to wikut bel kom ako la an check schedule no makkel mi ko me kon taga wikut kan yeah na glomallab ke astlomon tamule lakkay kom classmate na bagay may fact photo to madala ke Facebook flash on check ye le fidash cash lo mamni mo kum lima kum kon cash kat pe le nagifake ko sa mosla ko finne o na si kan cash mo shum kum lima mo cash kat kya vin bagay kenye titsone prem el cash kat ngena ke Kahs In Kol group la min el monitor ka si post masik yang le mainan sinaginyak le me falin friak le mas kan kay noy yang el Kahs kat perip se vidas pa man Kahs kat ke kita le ngan be academy fin de academy sil tam de just call tam liban fin de gin meg ko academy le kumingan kuming Kahs le EPS kuming in Kahs ke naging up sing kat shibela so ko kishbinu deka na sis kuno kan singa kat karanga nang kalme kat shi met mo finja klasa pa kung finegi met fak se mol man na galim ge makum fakan or si shigash mi kat sari din naklan mi kat nigin lang met chikan met fagas kader magin makum finegi met ta wi se pangan shigarak si mat fli shigarak lan fel mat fli mai sam nigin ita met chan asho ye klan sa plala kader magin makum finegi met ta wi so kum go in the wi akfwasrye ko kasha ma magadash ke na parang may fact photo kasi ako nag-advance na mit akkuteyac sa kowos ta ko feature na ke an so ta mit linga vart na mit nga guess sa bel singa nga dangerous na guess si pro nga gile sham last tel nga program na ni last mile ke fact ko finya ko ba na mali ba ko tegin meg tegin just ko Right, lumalap ke Pahluh Lun Sie Papa ngan wi met wi aking ma matayang nagi moliti makattako ako in wi fakak kenge election e kaksikin kat kelikes sa mdanin tiosin wikut lowos Sanri na Yohk shibena sis makyakkalemi ke plan pel singe ke akkuteyac laliki pel siya makattako anam singe akfwasrye mange katli pel wala nan kat menche wala chetuina sis katli pela aspe mataka pin bangas fiena na siya ulaka taka in kasangkat talik cranes na tik Esam na children hospital discharge yaki lap na tik tignistan ya el yatol ngol dolu tumor si dak lagajifel ke victoria kat kaksakin gat dahil kan taga chudbe ashlen sa sisikat buelal ke napa me in-law si nadars pega du sompe kansi penalan krenji nadars nge na wi mdan kia ka sompe me naki o yesi mana din palamo saya di kasi nge akulu kikat na pana ngara me nga kaksakin kat lamang ita ka kadin kain mo kadin sak na mol wi kya sa dalik nadars nge o pe elosin kain liela finne asmata kain fungulkat kat kasas na yurin kat man elpa de kia taktang elpa le kia nurse elpa usyo nonge apa na ke elrek magin lubufan ngenda ka fakak message lala or pa nga kaksakin kat siya si mamas ma ananas na kanda laman nga fak na paila kimanga ta kana sika nga academy na sinsya ulakala tekan me pakatin nga talikikat mga matakay na kayikat kadin si Philpa na foto to yang nasinlem kat na panang panya me oy ka ngan wi matwiyak ngayon da ka leksyon na fakek ki Paing mo singe nasin matwiya siya inetala kat papel siya matul eleta makatash kaya el pan kaya nekso fan na makain unwe katla glomalap
taking trust call Kulo ke faxing medligi daman di ba nga taking megilin ka gas life inas ma lowos nga ke wala fat na fulo si na ke masika ke week made na ke week lu dari Ashtluk nadas finan Lukosha ima da finan Minnesota. Na sieselos pangon ya ke ngamal lutu in set na kildo in Sanri. In sham kun sit alik wielos kan el mas daing el coma. Na ano ko sliga Facebook ngan le el lakal mila el mong le ngamo ikaya Inel ba Alice illusion na Alice Moses Wesley nangafakin le ilospanya ke min amo tingamo lemisyo palikan Lindor degin megil ibam da Minnesota dahil sumash Washington ngayon Oregon siya in West Coast northwestern states nga na ilos gisbin wearing in audio is wearing ilos suk made in some di ba black fresh like pilan vinashita we got church in some audio na made na ro ilos suk no yang na gigaslan ka nga willows in matlos in or lalo of photos in nasin talikmatan sa may losak kalimile ilos kandile long sham Mwe Nunak Yohk singa ke kalimye ke yok na gan bel singa parum singa fasya ka tinle like call on god ak mo yak win natin ka at ka famul bang ma yok singa na akim ka pro flat managawa singa weekly kuya ngay na talik natas ngay at proyekto yesen katikan na may sikat na pagkalam kaya le katil dancing el bangla kaya ko now kaya pangaliak ke Facebook na ro nga sa akin inak kaya kowos le nga kumikat mol kat ko nga katnikun na may sikat na siya na ro timut na kiwa may spells lang na ako la timut na kiwa o yesen sickness na ro kaya ako mol ako komising sukngenik in maslos na urine cut in suwas. Na tingin just ko siya mga mama sick na in siya wala. I guess magin orang ay sa mga masik ya. Orang agak kay kum tingin just ko. Le oya sick ka ngay exit asin ko na may da kada di kin magtaro. Nagisman labat na lali fung ilon ka dalar magin kumin akyok ya ko ba. Na proilash dia doing wikom kaya ako mas aske na kay kum di mafusas pangan mapen na upe na yung wipe seo mga asin pelin asr lowos kulang alap tingin kum akademia ipsinganan tamaliban ka degin megil medli ka devastro yung program la siya ngayon ang agin pelo na siwas sinas may fact use may fact photo tingin megil kung minsan nas mayum Sudah malap, kakseacng kat cimollah ni pelcinge, sam marik langan anak kita kenal tamu ciri ni samek mebe masalah. Aspe mama ngama falpen nangan tapi lagi pelcinge kime asal finan Texas. Aspe masima tadi sima bangla finan Texas, kaproskov master filin natal pasta sima Palsis, sima not tanaral paparulin na sepe na el mong na ke meta frete ya na finawo mo plan lang siya pa viewing ar kiset yo atak kalam mi ke belchinge may ta kewa kain timal kan la siya usang ke apel pesa na siya usang apel milos patayin sa pala ka aso lawan lang Tegin megdi kulang walap ke faxingan ano ko mit kupraskov man sette as few akfwasrye. Alam liban gede orgin balansung Kulo malap tamlay shirle kulo malap tigin treskal na kulo malap patigin mekil ke from lowos ngan na kishin pro pa ina akfwasrye ke me
magatash game pel na kewa wen na kaslan ka kelim na le shu mal lap ngan bi pe kaksakin ma Central Texas Church Larsho Pastalato and his crews patigin mekin mga liik messenger yung ti schedule out na elo siya to ni ke ti siyambalen na tonol siye aro wikin proy lalo sante alun New Year lep na te fashionamit ke yesa siya siya ako ngita ka nga le kaksya king bang mainan sang katin in fishing ma siya may cleanse up man ka tayo to ni cleanse up in akoo siya siya na ali schedule siya nga le kaksya king ka papangan ma in akfwasrye gintal na kewa ke metalal fungiyo tay inshallah so awala tingin interest ka tal na lelis na msiyeng bro la nga to kay nakay na pa on a daily basis ngali langkalang pakdeng yok ma ike ke ma shawla lash ke el mata ke ya lusom na inge na katli na ke talik na tal nga na this is blessings magatli manakle in madashing ma yokshibain akayagat kay simatlalfu lo malap ke atlan mandage wa kulo malap tamal chirle na flokon pel All right. Kaya lumisliman kum gula malap na inge na metik di estimate ay nakalin mit forshe finan lana inge le minister Darnell Jonas lakkay kum gula malap ke Asloman gula gam da wikut bel na kum ashan alle nagadakkel inge akkay ka Asloman Aslosan kayo na inge na kita ko din investment na ke Mwe Nunak Yohk na ke wiki ngayon na ke kowos fin lipsla intro lumisya lipa na ilakalim bilang akfwasrye Monday na tuken Monday an degin meglileta akfwasrye Tuesday an nakadeflot na lumisya lipa na ke ulis sa dostan na ingin na nga ko may show na ke Mwe Nunak Yohk na ke Monday an ngayon kung binliyele Mwe Nunak Yohk nil ilaske nga ako maske Esam ang alingol ya na force cash ngat read na phone na force kanta ip kuna ka pa ngata ko summarize ya ngata ko ip shuki ashki ba ko skema if just nga ko min kain kundini nga ko min kain galem ke sham la ko nga or aten nga backpack na ilang in the actual mila may Esam sa kong siya sa moslan na if ka or makinya si kuman kito yung kat read ala kat proy kat kalim kaya na sama aling ulya kung pinliyela il-les ka tayo siya or may siya rin dake fosing yung wasa ako saan na mindful yung na phone na il-tapala so nage fastong ulit kasi nage longol tolngol it ko saan na nga ko pinaloyang nage Esam sa kong mitigat po ano ko tayo nage Esam Esam sa kong na phone na kat sarang kin pingana week na sibesyo ka sarang kin ngayon bakit kin kung kalwani ma alif sa kuming kalye na kat kalwani finja mo kowos viewers na sa rin kawan gilas, Esam suklong na phone na nga, na siya yung lagi as pukli mekos. Na ebe, as kainin Esam, Esam. If you pa kasi ko Esam ba Esamin kaksak, siwin Esamin ba Esamin alolokos in asor. So ko Esamin pa Esamin itek, lamin mitlan kat. Na si Esamin ba Esamin lalalfongi. Ko ba ko Esamin sangkulo na Esam sa kulap ko pwede Esam gunoy ko Esam sa ko ma aki falet langat kaya kung liya Esam sa kulong lumangal na phone na ngan kung oreni na kumanga mea kalmian Esam sa kulong mea shupin Esamo Nakadaloy na shipin Esamo akalimye. Kainin characteristics ko, kainin oye ko, oye u tuf langat.
Bangsi ben sama ko vinlie shamonyan kasi fin ba kasi sam ko la kumoy ko la mayak mo el sam ko kat baba lem ko at Yahweh e walang David na mitmas mo lang el mo inel pa Ethan el mak shuflal Ezra lang Ezrahite who's yung Ezrahite when in las luxury na shamonyan sa yelosan saya ini dengan Esra, lumaya mo el que sufla Esra. Akat kalam gele Israel desies in sufsing al dua ta shakta el ashpuk el pa falok Babylon me into be Messiah temple si masala. Na Esra walang Zerubbabel, Blondel sing ay los flog Messiah ta shakta. Special ang bakla Esra. I mean lamayak mo Ethan of Esra height. Pamitmas la sam sa kung lutien samo kaya kalam kila masumla ye pel pas pel lowos sumla ya lube gidan kufas naga mo lash musing Nasokta masih kita nonton lagi sama pa. Ingat read sama kat liye context lan. Semuanya sila iladen poetic, iladen semuanya sama nake lesesimus kan. Simus mel palagin mesik palan pel semal simus sama na kaisi palokas malorik makun. Nakatlugoy kat estawan na phone na nakat fria kasi kat kalim gen and nakat kifas na mawala siya. Ibangan na kaya iplan application on malu kung ako minloy na kaya yok na kaya lutian gaslan ka ata. Gas English yan pa interpretation. Kung interpretation pa kung or magin context kung magin kanuan mamatas mo niya kaya si mas musik lagi an in mausik kalmeyen may naksingan kung magin kung na kung isla kalme kung o yan sa mga interpretation law man nakumta ko application or magin nag-bell musik ngayon Naro kumtigan sa show na kaya application hindi ka nakatesala mea Samsung kila. Na parang ko was long lekat sa mga Samsung klong ngalawon na puklimekos puklimekos na wayepe kainin uge kasi Sam. Nagikat kalam kaya Samsung ko il Samsung kun royalty nagifallet yan alon ka. Sema ingin ang ako may show lagi slide lang kuman. Umili si Vesan ba ulela lon God kilong si. Ulela lon God sa may il ako gige ulayang mata il susngi. Il sa may fatagak pa yan phone na oye kanaklon ka at inakil mi long sila sa mata ulayang mata. Na ulang mata il samon oyelan kat kealan kat longsilan kat sema fata ka payak lisin il sem kat pangon mamitlang o basilim Jesus Christ. Na longsi singa ba kasi ako min sham ginan sa mga askyo na guys samsak taibos ban de one singa il Bikum loy na kaya. Sam ay nga ulya, fosing wasa ako siya na kada suso na givas mo ikus na doy mo dit ka siya. Na kung vilye fos ako siya masang ikesla. Sam suko nga el cham kun long stay kawol. El cham kun long stay kawol. Ifin pa nga akong loy na kaya fossime nga lang. Ole kan. Nga ungeken. Sukilan. Ko si pangalong. Nga ungeken long si kawul pel na kewa. Na kung hindi long si kawul sila. Ilsiba samsam kin long si nga fossa kluongan. Na fosak
akfwasrye lang sin met full na doom. Fwakolo. Kung vinlearn na, naging akkalim nila, samso ko mga kumasaram nga il akkalim yulelan kat na si David. Sama akkalim ye long si kawula lalvung ilan kat. Naging mas lang ay detayak. Ikina ni tayak kiwulalan kat na sin full na full. Maritsang tayo na konye ulalan kat na si David. Sama ilolea si David mo full na tukum fall ilelo si eken met kol nakiplanto ko siya. Kung hindi ipsiak luwo ke sama alngaw liya singan kung hindi siya ipsimet nakipsiak luwo. Kanon sam na fon sa ko nga enda na sumon bang ulalan ka na mo aspet shock ta si ta ko peke ipse kapin sam sa ko nga ta shock ta si ganil ta kay nakkalimire lowos singi sa plugin se wo ka tila din Israel lowos ay plugin hasor lowos plugin tong na lowos tim ta hasor mayin na lowos si fena or isfena Paing or lang maheta lowos in plugin na lasr ngadi nga talaga lowos kasi binsiya ko sa lowos. Na ba Sam so nga educate ka akkalim sa mga usyala kum nag-iipsiak luwangan pa iipsiak na mo ulaylay nakfwasrye to ko siya David. Kada luksyon na akkalim ye ash yin say bigay pa ba nag-isam sa kong ilakkalim ye o layla lal na si David iking galim na pamit mas wisam so kimit ma reading kumit may when nasing mat Israel nake o yin sama o ilose or magin samuin sang akkayelos pemelos plugin maupega finlos sa fashion ilose on gakin samngan in mo sang akkayelos kilos plugin maupega na may mas wisam so ikin na may na galim ke le ulaslan katpang ikin itayak le akfwasrye le ashwala lasima akfwasrye ke to ko siya David. Na usya kum na ke ipsiak tolungan le isak misspell se kasreacng pa kailyac pa kasreacng kailyac lang kat patat na selos sa mga seakosten. Kailyac lang kat ang mga akfwasrye ano natin kumli naging fin ba nga kung kuwas na dalik na ito siya. National los fin oro o tiya na fall nage akoo clash o kede siyang kaldalag kaspeng dem na kailyac lang ka ito fast na namit tasok ta bakotin ka mercy bakotin lang ka at nasindalik na fin kailos kasi bin long sila Lord God na selos. Na kede so keden Galia Mwe Nunak ipsiak akos kan le manago masmonya ngan ipsia fostol ko lagos na tol ko dikos. Sak luket poster bet typo ko yaka. Tol ko lagos na tol ko dikos an el psalmist sa ko Ethan fin ba elbas mosla el ke med maridio in luxury na ito ke ulay na sila na si David nila el lang si David mo kaya na o masin man ito mapat na kadai da faka kat kalam gele lines ko lanlem Jesus Christ ke mata ke David me na sama inge na kat ako la kiten akfwasrye pa nga nakiplan Christmas ma akfwasrye tong siya nito mabat singan na metligi na ilata ko an kisibin failor na kuluk aspe may sikat la pahangonak into ko second la
Second line genek lon mitlango siya ngayon maganda ko akfwasrye kinalon God. Na second naman mitlango siya ngayon bakit along gituste na having said that ngayon na nga show na rol tigin megil ilan kashagot ke winak sa gituste na tigin megil ngay ay Belgium gumin factor na gituste tigin megil check yung mic tuman if kombin ako la unmute ya. Okay. Ay kulo malap. Kulo malap kaya katena kalim katlong tari sil Mr. Shirley na himantia. Malitu chila na gituste nga kowos langan. Metligi si fesingen fak mo kat ilang brailum. Kat ilang brailum. Abake ke meritan pa luksapta si foslime kos ni gisingalit kos. Na insaman kata sikla bukse meritchilas kata ka ye me ka fakya kita kan sampam kin background kata sikhi meritchilas ke. Simna sil takta luk kata mo lukin saman wala ki chife man ki papan nada so. El saman ki Paing mo ki Jesus Christ. Na taka na ki fakya ni context mo ki meritchilas ki fakya ni fa samra ham ginyek takalan lain Jesus Christ. Kede kita liye meritchilas ke sam ginyek kel mit masaman yak yok kya ngay pa Zachariah Elizabeth na tuken si. Katito la Zachariah babat ma John Baptist nyakyal pa Elizabeth. Elizabeth el taka kisuflal mit tol Aaron. Na me ke meritchilas ke nagetustean. Tuken si ke chun pelin kalan saplal Zachariah na ke makunel ke met tol insum kalan sa po temple ako siya Paing na din temple pameritchilas ke sikyak fact ke po siya kalkusan mo sila na Zachariah larawrik malalin intol din temple fact la lubukan di sikyang na sin. Lubukan jangan ba katyalim ke katitola lubukan Capriel. Ke kingdom ng God lubukan todo. Katilalorek makin. Siya ba Capriel baki manitutlas siya ngayon. Siya ba Michael el lubukan si ma ala fwakolo orek makinyak na kay warrior angel sila ng God. Ang mga sasaflangan baka dito mo Lucifer el pa palataklan ganera kadil sinaka na kapatungan laligi pakasay lalil taka na fela pa mata akfwasrye fela. Ake insaman kata sikhe tuken si ma asaros kakade samram kin si inge. Tuken Capriel sikyak ke pa pala asmut kaya mo pek mo aspel akos kalimekos pal sikyak saman yakil ki pa pala. El sikyak ke tenel saptay ko singal mekos. El sikyak ke tenel saptay so slongo ke kasel tenelin ikes lana sel gan kalam ke fission na pakalam ke mo tuchilas ke el palibufen si bema taka sulkekin isustelal John siya tamal chilel fakki closing like mantiamo mitchimay taka second lan geniklan lem na jibesom naral Mary el fakta malututa ke Luke sapta si kosto kolon kos na ke kasi sakti kos singa lagi tige longo lu na
Nuk sapta se Pahluh Lun Sie Papa malai skill som naral ninek yanle Mary. Ke ilakalamin til sakaraya maisikiak ngai. Sakaraya el kisinsiak el lalal sungi ke kat el matan kiel el esbet los mitchwas na singat. Tasak ke nuban dinge sil chunjakin na sila el as me tafa duala las salala sungi lal ke. Mayen ni tala los mit mata Elizabeth matan kiel el tie astalik nadal ka el kuflarek talik. Ma takakiden ka non ka kela. Ane mana upe ke kativi nanakin mait lasr. Patara sakaraya salala sungi. Impossible isikia. El teorek talik matpalal mata Elizabeth sakaraya sibel al mata. Na ke si pensalala sungi lalaan na mo ibubensingan sa akin na sil. La efakao di halal. Niki na pelsi mo proofia ki masingan. Faksilan na chon na takay susana sila Elizabeth ni. Tataka na ki malituchirik dan kan non ka ki kowos ngaklan ka. Wangin makuflayron. Ilos paramanya ke sakaraya Elizabeth ilos mit mata Elizabeth il teorik talik kailyac ko lalan akin siwo ilos kita likin kulsingi. Tamlang chirel fak ma ila taka second nan janik lan lep. Kada feeling tang ni fosak project singan di maker. Fak ma ila fa siya mit seo imatan lem kad. Ila fa chen di muain ki katay na may nim. Ila fa sis laki ngan madan. Matawa ki jus lemi. Project singan lan kosan ila fa purok la mit purpose. Sin met Israel sin lem kad. Alus. If ook een vakje voor zich zien met Rasman, il even zie met il even zie met zelf iemand aan de lem gaat. Spelen vaccinen en buvensigen zakarayangan pa. Il tiak kalimila John the Baptist la tako second lan janik il fas mit lem. Il fas mit Christ. Il tako furokla mit perspasin makain fuloko na kimapailan gato. Kimatawek lan fellow. Si ako stain si matawek si feto ma orela may tahin atake mise. Alim ka til pakote, ala na yokta lang sila na sin maita, il chuklan mole la maita. Napasipe si maro fakki fosingan mo ila famit seok na yimatan lim ka. Min katil mas mayok sin kata pa, iki mulikat na fon na. At John na dako, fak malaware na furok la mit in kain fulok na kimapailan ka. Ilaware na maslun baba na sin talik. Pakal min faksil tamlan sila. Ala dako renan kenik malim katla dako na mitam tawa fulok na yurin ka. Inchuk mo singa malim na dako Christ la dako ti akfwasrye mission lala may tayo kain mula. Nakalipin ko yung may lutlut sila na misingin ito na matawag ki olay la sila kat may lakkalim ki buwan singa kalmi sila sakarayang aspe alo lol sakaraya tasokta lim katil kin kalim na wanin makuflayaron natakana siskitan man kala katakula kita nakpalat si Isusalan lim malim na kaya pangi
Kita naro akwalet lasr ke pai. Ito la mega akwalet ya. Kita di furok la me akwalet singe ko oye singe akwalet ke oye las cipena. Akida nakilin mo lasi mawen singe taka. Sam kinya kimen ditut la sam John la taka second lan genik la. Kita lalmit me dinaro akwalet lasr Kulo kin kasreacng gat ke lang si pai man chukilan mo ni katlan. Pangan mga kanyikek na si kan challenge kaya kimen dutu chenge ya. Bufen chenge elak challenge eda ten kata kimen dutu da sekara ya kisin jekla la mena so kantang proof ye. El fact ki kata first ten kimen dutu tarala el mata ring kat tako. Na para el fact sin makikipin slalal fungiluman alu me fakao din na ki mga fact na sungak pa eh. Pangan mga kainakula, pangan mga ikekta na si kan from kinje vision pening tawtag ko juk manit la ko man tinalya kaya meron man same ritla ko packet la ko. Takalala fungi mamit puya ke kasing ko yung fina asmailo sa ko la pensang sa pangye anak wala stop yaw. Tegin megil kung gulo nga lipsyo nga amoy dad na syempre may kung davala al Callum in fall nage spelan Mwe Nunak Yohk ngayon masi midling of organ bellen til damal liban kung fat nage alalo laling and nakatsin si wot ko bitsin katil sila master mit pagante ay siya na alalo kung may lang ilik luwedil man sanging lot gikaing na mega akoo mo lagi kat clients up kat video mo lagat we are lagi wa asak pena asped kat to lagi ano kat enya lem Jesus Christ lagi mano ka akfwasrye mo sale ano ka na sale fail lagi na kulo lab ngay usilot lumisel di pa hindi sa testament lagi unistean Tuku uniste, tuku lakatayan na kada susunod na tingin Diyos ko na ito kasi betigil. So, taman liban yung foto ng tosta. Taman liban, ngayon yung balance yung. Tamil silang gulang malap. Check ye ko singan, kadashik. Gulang malap tamil sila. Okay, kadashik wala. Nagay ko singan. Tigin megil, kung gulang malap kaya katayalom. Alright. Kung dali ke background tari ke Esam silbe look men pa malutut na ke Wednesday silbe tastan ito ka ke. Malutut ke Wednesday taf mana akatayalal tigin megile. Aske fos singalal gos na galong dolu. Fos na fototoy cash. Tain sang nak yoki matagal ke tustean. Si vena ke Wednesday na kalamimo. Siya Paing ke walayla elangkalang. Siya Paing ke walayla elangkalang. A message of promise and grace. A message of promise and grace. Na wana nga kalimya Luke sapta siya fos singalal gos na ke longol dolu. Ashi pshik dolu ito ka akyoke sifesingan. Kena sisakluk Sekara ya iltian lalal fungi. Mwe ta mod ko ipsi metabangan. Sekara iltian lalal fungi fos singalal gos na ke longol. Ala akatayi ke fal na ke masi ke tustean. Iltian lalal fungi ngena elos arsi in temple. Sekara ya lupuven jengen Gabriel sham. Fos singalal gos akalimila. Sekara ya kishin siyak kin mai fasikyak. Nara Katlike fos singalal gos na ke longol akalimila. Sekara iltian lalal fungi. Fos nongol sina ke longol lu akalimila. Mwe ta mod ko mo sekara ya liye si ararama. Na aksafye fos nongol tolu. Pa ipsyak tolungan. Tarik lan saplalo el flot na lom sila. Na wana nga akalimila. Ipnaf toto. Melutut naf toto si bangeta yok siya kaning usye me literary context ke me tustean
na ke one station ka liya na ka taka pena ni ke mante samal nga liya lang siya ka ulan ka daro akwa kitari wala laling akwa kitari wala lal kirben lang kalang yoklal elda main mission lal Jesus Christ akalam ke luga by to seek and to save the lost pange from lal lu when I think make lakalam takta singa pange lalle shim lalle kalam na ba shim na sin machipa magtiavalas na fossin na kaya kuske saptaimis ke luga na lakalam milay sum liye mashim lang fakyak pe mo el relate na sin nakel Jesus are information lal na ke me oyelal sekara shitbe lesbet ngan el som shuk mashim la sin original me apostles ngai met ma welal Jesus met ma liye ke en waki Jesus shitbe mo yak lalan Ivan fingat li kek la silan ngan dana to ke ma kofla luo Metalia mo koflan shikya ke shmin kolan god wana tigin megin lakalamia wan mo berun god Shenyan mato shingan we fortune birchingan tagana ke context lan marit ngan dana tigin treskala da akalamia tok ka shike Freddy shetyanto kadindi akwaklan god ngala pasivajinga daga kyang me shepen ke walela alangkalang walela shinga akwa gitari wana akalamia ke from like tigin megile I see ngaul fos tolu she pasawo ya ako la su kun genek yen mesis na sin lem god akwa gidar mang execution manifestation apatake after 400 years of me wangin ma shiba Paing taga get tukun ye ang fuku kata wo sa singe good news singe taga manifest dakel son the Baptist na daga dakel Jesus Christ falyang nage Christmas na noon megos season of peace bang Malakai kauli wangin mak sibelong yak wangin mak pala sibeta ka from kinyak 400 years langkalang pakutin yoklan walay langan taga keshben langkalang yoklan god long chika will si mataga ke sham alingalia taga kel King David mangan taga mania ki manifested first advent tasya taga rong padu bufanjen taga akalimingan living taga nagipsimingan tana akwak sing akwak itana relasya ma met akos met lalal fungisingan el check life again fosing alalkos ke me looks up tas yakalimiang na sagara el fat na sin lupufen siya na ito fakala eoingen nga mato tangya ka mato ope pangay psiemeta sagara el tinalal fungi fosing alalkos na galongol fosing el yakalimiang nga lupufen siya fat nga pa Gabriel nga tuya matan God siya supaya me in ta kaskas na siyum fakot pengwo siya na siyum wana kalimila tigin megila elda ko run God me messenger lan God pang ela lakati ya betari la yok na pa kalmen me tako singen run God katil sapal na run met inakalim kada ka compassion na ke application na katil from na shit for ke makatash kem singa met lalfungi foslong ta shok ta kumti la lalfungi kasla ta shok ta kumti la lalfungi kasla shay fak pe ya in pel fall keshben sa lalfungi lom come fatia coin from come matana tia kaskas ne kenak pe ya mga fak na shum inge na evingat li shifela lap na ke wik nge akalimia ke me Pahluh Lun Sie Papa ito kalakata ya kinapela pelche ke klein moela lan from a lone cockshot
Pada ka fwakolo yaki ke oyega in akademia ka akkuteyac ke tosta. Kapun sapta she mit fos ignolon kos na ke ignolit kos. The situation jenge elos arhin temple akademia na sil segaraya el chek lyric fagang ke nga mato amtan ke mato. Na kailyac in wala kishmin slal fungilal. Na belchinge wana me reach get to sian akademia la meta talgunu mo broy. Ala posilos. Elos shukla if alle batle. Flokolan segaraya in temple. Na pang masikya kay piak lungan. Meta mutko mo sagaralye si arama. When to focus sila liki temple ngan pang masikya ka fostong ulsiak kalamyang. In pelching meta mata na sanul sagaraya ay shukla ifo kail ucha karul na patlen temple. Kel oay tule el tia kain kas na selos oing elos akilin mo elie si arama in temple. Que el tia kain kas na selos elorek makun na paulin shishni ka shish na selos. En an arm signal magana balret magina kalimya malie na meta mutko na mapange. Ashma si sikya na silin temple. Na fosnol dolu yip shaflashing na kalimya mo el tari kia tari klan sapma el flok na nom sila. Ka flok na inen sila. Ta inge na ngakum taga na ke la fos na on koske kitin na marit nge segara el kana lalfungi o si fashing akalimya mo siya po yung walela elang kalang. Walela lang God ashtar na shikum. Sagaraya is part of that promise. Eldaga wena Aisha akalimya ke saptang al Aisha tiksinga daga siyakan na ingene na sinlemlal. Yot na sintil in God Israel. Israelites pasam from kunyang. Nakat kapas na kaya faga na kaya singa kada flok na kaya Genesis sapta singal luo fosin na kaya tolu kaya Abraham. Sil bata na kaya ulayla siya katil sanga sil King David. Nakat taka na kaya maluto singa wen singa tana etaka pa na kaya tukun sapta siya etaka la Jesus Christ pa may chimay etaka akfwasrye la me ulayla. Na ilma kaya na pa langkalang singet kain taka romeo. Akwa kita ro yang ngakum nan kana ke museng etana me salala ko tena lalal fung silal sakara yang etaka may ngan sinasil tuk na ke malutut may akaling na ingi ta ingi na katan nila wangin matafung leke akwaklan gato. Lubuvan nga supaya menaselos elosin fat na sin may akfwasrye akwaklan gato. Nga akong masyenge matlalal fungi ke church munun Christ pakat kat ambassador sina ke wosa siya silan ka Paing silan kat na sin fella na fon nang kat pa torch bearer siya ma Paing singa na sin mat na kewa fella singa. Akwa kitari wan makumetaga svena sang malum na ke mo. Akwa kitari kanina nilal fungi execute mo kaya na. Execution siya mga kumetaga ron na kaya nga baka nin fakak Paing singa ke me mo lasr o ye lasr. Na tilubuven pa uskato. Panakalimia ke me ngonlan gat si ma sampunya ke tustian yan. Ngonlan gat by usina si kum kalan sap singel. Wana kada kalimia ke meto long lago fosinga lago snga long ule. Commission singa katil promise mo la wikat na nitok mapatpat. La wikat matalal funya. In fact, kunokon singa. Nataka ke me kalan ngon ingat kay siya. Evingat liya na tempo la palupuven singa sikyak na rol sagarayang nang akong weapon na misingi. Ngon katasin kat pa tempo. Kadin na kadin tekisin siya ki makwakidari. Ke pakoten lang yohk lang God. Eltagain me seek to save the lost.
That need to be the message. Tema kadeta ka shitbe add on mo. Kat som faka. For laulia. Pangema meto sapta. Tolu for slow shitbe meto sapta ko for singali ko shakelemi. Son baptist shakelemi mo. Repent for the kingdom of heaven is near. Chisel kalmunike meto ako for singali ko. Repent for the kingdom of heaven is near. Nangakong papang pangapeng wishing. For laulia the doctrine ka sharp run me. Lomalap nga flogan lan nero kamal shirle nan ako la set up na ke me tosto lomalap kamal shirle. All right. Kyle, lumishili man global lab. Taking just go. Ngayon, Argan Bell, nasu kumin kasta in sang kuteyac pero lal daman liban in transition na lento kan. Tingin di. Glomalap ke dahil si ma ko susinsik ngan kain wipe kasla ngan kain wipe met wias ngayon kaksagun akatayan na wo mako surala taringan ama wipe na met wias ngayon ala kaksagun ako la lowosan ke kataga ke wiksinge yok na ke kabin malutut ke Sanri ada ka ramram kun sistema los nge en kavus mol galam singe Damalipan el taka akatayac ke malutisi ke onstanga siya light mga iskete ka wingi pa walay lasing siya pa walay lasing ke lang si madamalipan surely kumakatayac ke siya alingal yasing mafakla fa wangan siya flyen lang si singe mayen akwa gika o nakasao na walay lasing taka we promise si matigin magilil taka Sam kun pe shipe shira gayan Mwe Read nga nan takota lukel sam ke meshipen sim sila nga takta singe el takota rela in eyewitness singe inalena kalemye in preserve ki accounting na ke pangakong we reading mi singe ale loang na ke mama carefully me written evidence mataka surrounding Jesus' life, death, and resurrection. Kadini dalapangan elche masule yakle na nakika tramram ko na Zechariah siya akataya wo mat ka pekelibuven sima sulke kungan takana siya kadin kainitala me muteness sila Zechariah ngan the falyang naki me shola sila ni si mata ko in second line kaniklon il si mauliak lagyangan John il da ko in kan second la nara alanga ingan ke malut chinga ke kat folok lebena ni ke mama ke katranam ko na Zechariah prisibangan orek magatempola ke up keep kean luti mo da ke scripture kana ke worship service an Bell al David elosta oralik me when pelsinge archpriest longolakos tausin throughout the country na identify the los nage ulongolakos na kai siungan tausin seke usi falyang nage ma David el vakisi chronicles longolakos fostolu nage singal si na Zechariah el etako ke order singan ke me divisional labichan Nailosta me anain aknas na siya temple Jerusalem an Pahluh ke yesi na ke wiksi pa ida kyan kunelosan. Ngali na ke mga lugal rela count kenge siya etaka pa na ke me malutut si toko malutut ngayon nakatayan na siya kadinito ke elpena pa uibashamon na ke line ini sustelan lema. Makulo malap ke wala lang me alakwa ki wunga komindila malan gata pay si was anedok mabat lumalap. Egin dress ko kung gulo tama liba meeting after na balance human na tigat non ko man maximum
Katlila na digital dakda el eken met kol se met lal eken klan met klan sapsilon kat na hallos lagen salfus lagen sang meta sinasil Kulo. na mea gegen na katina islu na ngondelashin kat hopen na in as use meta na skis salfu ilash le katinliel Zachariah le John Jesus le lia flockjan eller kan samsame na just museing kat finda liek na me kite plugin na dana ge kan asquio bel na le list det kan kan liek me vaklum na gipsingan men naklum na gipsingan jagin igalim siaksingan Aligalam. Tikin tres nga fast na met tigum tago. Amo faith chiga dashgan that it's not what we see, it's what we believe. Pang masing na tago ke ipusingal siye aspe siye ke latalal polong a reading amal gan na ako flansum na ke me book si besap ta got te kai na kin jo ye ka de fin got alalo ke lal fin la shoto machi mai na gadin kalam ke la magat lal fin yo got te kan die it's not bangan masing mga mo na gadin alle kalam ke la ke lal fin si la shinga to evin got die wala la la nga ta na kaul dar alle proof and dar la mga shikya baka Trump can get us that area tam the interest gal feast of trumpet the of atonement lenin nanan ka na shit bel lenin tak shipat ntasano in kayen prophecy ma kalam ya ngai akfwasrye ka dari fulfill dari get the gosi metal Jesus Christ first advent na tamle chelo ma kalam ya na ke malutut lom na ke rapture shit 7 years of tribulation na ke 1,000 year of millennium kingdom chilan God ngan pa penata ka ke malutut lasr ngan la Jesus la ka kol me to shai fellowship akoo kitari we just have to put our faith in those promises purposes like God we works and ways of God ke malan nganing kat kai si kan tuna ka ke lo malap kamal sila Kulo they can just go ash alang siksin siak singan yang alang si beto pladam libanan nga flogun hela na Eurobos malap na sin metalal fung ye ngali Ezekiel di me kashinga ulle kayak lang kadam da ki you mit kol galan sa nakalme pa na just mit kol ge fakasan ka to tawli wala kadam sin sisigakin Kativera nagtitisi ko vinegin mit kol si mit fakak si kayak lang ka ta ubali ki mit danaling si masih pa nan ko ke Zachariah mit the topic sa hanland foki o kit foki makin me ano lo lal sang meta nasil nasip ko mit lal vungin apnas keyac shit ke client sa plus ni kat finne kun bukan gasan kat boy na kelos niya pala niya tapos liban global lab tingin just yok ko nga ta na sin mit pangan takom ta lo malap lo malap ke sin check yok shpe lo malap tigin tres kal ke input lom na ke Monday Tuesday shpe Wednesday an kada sum na ke tasta na shpe artlom oye ka mit clash ko shai kom kulo malap si versi lash na ke tasta ngan ta ke me lem got el shie kalim and we long lem got el shie kalim and we long the Lord God is a sun and a shield the Lord God is a sun and a shield ta ke sham alingalakush ash ipshuk tolu ta ke ke fosina ga ko shakalam kena yok inchun kena yok na sin God ko in we God fosina ga ko
Ak ipsikaklungan fosli megos na gay course, for fashions na get temple. For fashions na get temple, na aksya fie fos alkos na get snyalu. Ko wana tikin treskal wana tamil chilim dakalam stensa ka line pa. Line alkos na get snyalu broilan met for fashions. Broilan met for fashions. Agat sum na gay ipsimetan, bakalam yak ne kenalan lan siami sungain ashurun God. Na wana ma kalamia ko siam sungun ta karon kora nga kalamia piang la background chipa na lal tamlal chili na ke siam ngai pangar makino to siam sungun ngai pana papal na ta kalamia siam lan talik na tal kora siam lan talik na tal kora ke na matay nom sin God pa me chifa shikshike papal na ta skusaya kalamia ngai nga fakot tari psrik tolu mai ta ka kengen fosya na akoo ke na yok na sin God kena yok na sin God yok na lang sila na ke temple lom olem kat kalena nga kena matal nga kena malalap in matawe ngani Australia emalala kenan kayen inkal sin lem God kasi kenan ka kasing kas na lal pang kena singera ni wana len ke malala kenan kaya el ke we matarun God. Na vingat liye wana tamlal chili lakalamyal sabi masim na nasin talik na rin God nga tayo sabi aship shrik si makat kansang usi na ke apply na ke mola sam singe vingat liye na ke ashlan God in pel siya indo kedal matayin may siya ashlan God ashlan tabernacle siya natago na ke plan pel siya ashlan God run mat lang ngay pain temple lang naka tram kun temple siya ke may Tuesday silpe Wednesday kuno ka na nakalimya kapilel sonol Sakarayan temple tayo finkom kena pa isyun God ke in the Old Testament and part of New Testament kuminon sumne Zion Jerusalem neke temple lang God man pangay el signify presence lang God Even kom ke shun ka chingen on taka yan lishla taka ni we nakat kalam ke la ako kan ka nge wana ngad masim la ke Deuteronomy singalon ko fasingalon ko has ka fa tolu ma taka ke ka fai ko sakwa ki ke liftigas no tolu wana kalam la ka fa tolu ngai wana mandatory na sin mukun na ke wat ketel ning kan ngai taka flot ni Jerusalem in akfwasrye God. Na even got mod ko na ke oye lash mshengi. Katte na ina in ne Jerusalem mshengi. Kena la komin wikut pa ashur starring in as we speak. Wana ka tram gun ke metalong lalkos, fosing lalkos ng longol. Great Commission chenga even kom ni suko fos ke amo fos longol. Elakalim mo I'm not going to read in wangin ma. Meto long lalko fos longo lakalim yang. Elitina silo sinakos managawa ngasap kun na siwos nga fa wikos pel nagawa neke na shafla fel. Artlan gadurun mit lalfung yo pange walay lalan gat artlala. Tayo vingat taga na ke fosin na ke akos ka stanza ka line 1 to 4 akalimye ke na lan siyami sungan taga in the presence of God. Na ilina rin taga ni Jerusalem manpang temple, katin rain temple. In the New Covenant, New Testament siya makatash kaya nga kat pa temple, katin matayang temple lal. Kat masyayak le run God. Wana siya na si Sapta tolu fasit kosh. Ka sapta luo fasit kosh akalim me. From the dust of the ground, he formed a man, and through his nostril, he breathed the breath of life. Mana ke creation. Kat pa climate, kat pa effects siya creation lan God. Temple, mat na kayo. Na el mata in temple lal si Vena.
kashigat nge. Na wana tam lai chile lakkalan niya, matlal fungiya. Belgium forla, auliak lal fungiya, ngon man kat ilyak na inkom, na ingin na katilash inkom, in the third person, pakat the Holy Spirit. Nakatin na inin nakadin sumni, ngi, man katilash inkat kay siya. Kena si lash, in one of four siya, line siya na kaya ako, kay psimet ngan pa, Kevin kena si lash, katatakya, kimpel na kawain kaksaking God. Pangay kapasyo mga kuminandi na kaya ipsimet nga. May tsingay, kena ash lal run kata, yok kena lal. Nang ako masinge, it's the same concept. Kat pa temple, kena lash kadin takake, kaksaking God. Kapas na run God. Ewanay, okas kumyak, kung taga-syuk ka din, bel na kayo. Kaya kena si lum, men, ngan God, income, muklikom. We don't need angels no more. Kati na, man, kat si fena ay lasing God. O kat, elfalat ligi lupufen, kat ilala lupufen. Kati na, ina na lupufen yung taga, man, kat si fena, lasing God, ingat kay siya. Ngan man God, ingat kay siya, kena lal, kena lal, sali yok. Katlakin siya wuyi God, ifin katala sogol, syuk na kadinash, in the presence of God. Impel na kayo. Yok na lang sila na ke temple lom, olam kat ka na, nga ke na malalap in matawe, nga nuke aswela, malala ke, non kayan inkal sin lem kat. Ke insya ke kayak na fon nga on ke ngan na sin kat mo. Wana ka dakalim miya ke purpose of life ke makatashkem siya pa worship and serve the Lord. Na may na kayo matinaas ke purpose man gata, kadakalim miya ke wikimeta, lakatil tayong kasawang tayo siyan, may nga isom na iya. Dali recheck iya, kita ka na ke purpose laga, dadbang madali isom na iya. Pangamasumay na ganyan taga, akas makinya ka dingin na. Ke may season of peace, season of joy, season of love, alle deze makatashkengin lang inakas makinyegad. Kaya siya mol lash kay siya. Finne one sparrow elos rela ang lalos we. E one swallow los connect siya and sielos. Elos karingen one force nadalos upgrun na ke long lom. Olim kat kalena tokshalak ekatla. God is in control. Mana kayo ma work lefing fella. El karingen. O yan na kayo akfwasrye may mawul mga pe. El karingen. Tamay tapayok mit ke akwaklan God. May kat na fon na created in his image. Naro. Kaya nga sukat impel na kayo mo large kadin moil la kaya ali super kadin fakang machine met na kayo o yalan God fakala paningan lalo siya mata in temple lom elos on kasreacng kom bela na kayo fakaya ngan lom si fena la kung pa temple kung tagakit ngan man kat ikas kum na kung kapas na kayo o yalan God kaya mo lom sige nan kayo ipsingan komon kasreacng God kasreacng God, broinashing God, finshak lalalfing lomashun God. Kung alle syukon siyanging sin God, kung akmatalya, kung sanakin, kung alle siyanging sin God. May ngan bang, ngon lan God, wanang akalam yung katesit pa sumne temple, ne Jerusalem. God ash. Yen God ash we kasreacng God. Man God omnipresent siya bang. God ilash yen na kayo. Kat sum na kaya ipsyak lungan tana for fashion na kaya temple. Wana nga kalam niya nga. May nga tako yan lislam. Tako yan lislam in kasreacng God na akwa ki kaya akwa kwantalit ni rin God. Nga Deuteronomy
singalongos for singalongos ngakalemia askafat tolu akalemia mo eflogon ma nge pel tolu nyeshi nge ta kana ni Jerusalem nak fletche god na shamsu nge akalemia na paila for fashion lalos apran na yifinen na ye na Jerusalem ngen sanko sinashelos ya la les ka foto fashion lalos da belchina los apkarana wen las ko ishi fwakolo ishi lalos ke for fashion lalos san ta sanging on joy da los palakin ko an god ke los foto yang na ke temple singe na yok shpena si kum gadin kalam gela evin ka chisla ke ngan ka de usik ko si mai na katash ke ko na ke wen ka shawa fela pa mait la lal funyash ke nara ke ashish mangena eta ka kenya kalam mila Paing usi mata ka mtakral son baptist na Jesus Christ nge usi ko si ma wanin shangan ke kadin de shangan ke mama ke wa men peace eternal life pataka ke Paing usi mo le la si pa da ke nge I think that foto na ron kat matain lela ngon ka dinan in temple lal si fena siapa kat kai siamat lal fungi Hello, Shin, a Paing on cockshaklas, no sky. First, me gosh, for Calapan, she will and made shak, call all those at the gashume. Shakena of fascist lalos, na final Sion, Jerusalem, and land got packatrum from King. Kalos fast, shashline fell bow, paka. And the walos took away when I yen majisgan, ekle, and shok. Ekle, unon in kof. Fakek, wolan alan kat. Fakek, me, main shewu, placings ma, making shook kat, tak young placings, main shewu na shelos. Kalos fash, kalalos yok yokoelik, elos efa lie kat lan kata in Sion. Lord of Lords, God lan God, God siak lungan with a lowercase g. God lan managawa. Fosit ko siya kalimia. Kelos fash, kalalos a yok yokoelig, elos e falie, God lan God, o in Sion. Of when I kalimia, ipsaflasingan pa proy. Siami sungan proy, alkus na kisingan luak sa fila siam sukong. Long proy local lim kat kalena, prongaya, o God lal shake up. I can show you Tokosha Lars, O God, Tokosha Shakum Shilela. In Matalen Shaft, in Matalen Shifan and Lomshum, Wolikina in Mata, Ketausin Lane in Katena and Shaya. Lane Shifan Run God, El Trumpian no Fonna, Lane Tauka, Lane Shaya no Fon. Nanamana, Shilong, Aquaklan God, Willelan God. Toka ke sham su ngai kadin kalam gela evin katasrun god e jok ligina gaiwa molin me shikoshok kom meta o ya mga kum matake me sinful nature lash meta nage o ye in the presence of God len chi fanarun god woliki in mata len si fan na in lomshum, woliki na in mata ke tausin len in katena en shaya. Ngalang si in tu na kematon pot in lom sin katlo. Ligi na ngayon mata in lom sin met koluk. Lem katel may loya klash, el toko siya wala na lash. Siya akin siya kat ke langkaleng esanak. El dia na shukya katena mawo, lakelo siya para masiwos. El dia na shukya katena mawo, lakelo siya para masiwos. Nat ka na gaya kunokon sila tingin mekila. Met na siwos, met na me akfwasrye pa.
sakaraya Elizabeth. Lupuven siya som fak proelom tupukyak kishbe nakos lowos. Nang ako mujenge etkan na si kompe proelashe tupukyak. If ingat akos na singa, if ingat proe according to his will. A proe tamat na kewa inda ka na kaya akwaksilan God nga lain si fun na wuligil na kewa siya without God. Pang ministry siyang amta, ora pala nga proe ka may tayo inda ka na kaya akwaklan God. Katina na kat na fun na yung pange. Makunesh matlalad fungiya. In matal kaya may inchiwo siya nga la sharing na siya matlash. Matsaya to the ends of the world. Okay, Paing mo silang kat. Laim kat kala na, fakala paninchewo lalo sila lalfungikum. Laim kat kala na, fakala paninchewo lalo sila lalfungikum. We're adding to heaven. Wangin mainchewo siya yan masing. Kada som, we laim God mo mapagpat. Bashi ben tako lan palasilan sakarayang palasilan Sie Papa. Takata na akwa gitari in the Old Testament. Akfwasrye latari in the New Testament. Katsano falokshi. Aklu. Tamitiki aklu singan utakyak lan church. Kat akwat na gemain siya eving katalal fungi. When siya singa te sakawul, it's eternal. Kulo kaksakin God ke kasbula na mata kasi bakit if makinigad ke walay lalal ke langkalan pakotan yoklal na siya kasi kulo manlap kaslan mat nagawa tamang siyale kulo manlap nga fok na room. All right, let me sleep. I'm glad ke akooteyac now insang agas makinigad ke akfwasrye magadash they can just basically they can just go Kulo na kaya kung saan kin Sam aling ala ko suungan kaya inge nakatash ke Christmas ako lang tinakfalat Christmas amo man nak na wusi ba giden loyang na ke oye nakfalat lasr le sum na oye mesi yok shibe ang liban kung lawalap but they can just go kita usut bell and sum nakfashe Friday yan Baik lamalap ale manchewo ke akatema tagope ke tastan pwede fast mit na ke Friday lamalap Mr. Lipan Mr. Shirley fine tingin magilel fast star ligigat man pain kowos pe nakewa mataka ligie pe me so project me fwakolo ke comment na hala yok expenses malutisin ke Friday fak mo Paing kita kalan gat na aske puklal malakai saptakos. Puksinga malakai el pa pukin pala safla sige uleng mata kapuk safla sige uleng mata. Arswa puk tolngulya pa uleng mata. Na puklal malakai el samosla na akalemia masha fakla. Simna kigata pelin maslunye lamfoko angfoko metiki Christ. Tukun temple Jerusalem si Vilbe masayak lea. Mayokin na naklan met palasingi pa insifil pang na si metol. Mwe naknas na siya insipay lalos. Nakiwaleng in mas lolos ekat. Galim na arsesiwas elama fok sikyakin mo lan met lankat o yepe inalu lalos. Na nakipuksingi Saptasin ke saptaluo fasingalon ko ram ke makuluklan Israel saptaluo fasingalit ko faran ke malutut singe sapta ako san ram ke nanan ko lankat epakoten lal na akim tawa ke ipsingan in fasnamet ke na ke maluti singe el sham kun na ke ipsimet na ke Milo sin keken. Oye pe na ke inloang na ke ulela langata.
Napakatayak iki me first sapta tolu nagi sapta akos first tolu. Kip siak lunge pamtawa ki Mwe Read Yohk. Esam kun nagi akola nagi takolan lem. Akos nagi akos. Napakat samram kon na John Baptist ngi nagi paving the way silala. Na nagi fasak limi ko ron ko saneta ko samram ki akola nagi Belfast. The future preparation. Kemaludi singem ikek na siya akalimila lenlon lem got samma. Kan men samma pa el ba meftoto menge. Lem got kala na elfak len siya vata ka gemet in sivolet. Pangan siya met pasmanya ka emet koluk nakkewa. Fafuro na mapaw lao. Kilen siya lo siya furur yak. Eva wangen ma lola kelos. Great day of the Lord singe. Bitsela si fen yana ngeng e full. Na kalimya na ke those who are arrogant, elos mind sivalet, elos evildoers matkuluk na kewa. Pasamsam kunyak nge. Fafura na mapaulao, set a place. Na efa weng no kya kalama lolake. Na pangen si mamalaka ildiksini na ke elaborate kilen silan lem ke judgment si ma etakong. Na kita ka ki fasimit ngen. Na kadita ki makatuti ki kasan katang aspect contrast si. Contrasting ito ko samram kun ke elos ma akfulet si inin lem kata eme. Kalan mulalalap lan lem kat fa shrelosi onak kalmen fata ka kalem len fata ya kil losle faklak use fa sikosokle so gengan ona kal forsma ikeklal gi kalkalalosa shakpana ke day of the Lord singe na kalimitari na ke elos man chevolet me flengin na nak akfwasrye lem kata. Pangan mau ngay masikyak na sila. Ay los makfwasrye lem kata. Masikyak pa. Kat papalasrye kalem lan fellows. Ona si fat ma metola losyak. Fata siya kandiyak. Fin fella na phone na. Kalem la. Na ngon lan kat eptati fellows. Aksa siya yelos. Ilos ma akfwasrye lem kat. Fakla nga sa pilot met pala Elijah na Eurolos. El fasivil pe akoo mas lon papa etalika. Moyen fintia inge na nga fainin entaka ekanaos la felsiwosa. Sikas mga islagi samsam singin na ke inilan kada refer. Gas singe inasyanging si akfwasrye inil. Lem kat falaten elfak, nga efata ka na Eurolos, inanan kalos, efasa inoriklo, linolos siya, inutnut, o epe met kusro, elos siya riklo kikiyep, elos siya katasik kimulin medorek malalos, elos siya kuluk na sinkatin mas, talik makahimtel, emit siya, aok linolos na kewa siya, tiya sa nakin niya. Narakat finloang nakita na, kat fin fak makat siyang sinlem ka at inwangin mama akademiyak ki mga akademik. Fangatar nga inwangin katasik kikiyep inutnut kosro lo kikiyep kanin mangan. Elten along sila mangan in me inas. Nara kadin itala kadin ala loang naki me kasi makat fakla oye makat samsam ki lem kata kadinte akfwasrye nesingen. Memwe ta fak ki lem kat malos telieng ki fak lalosa. Malaka el fak lange lem kat el fak kos fak kasin akkulukye kos siyak mekat fak game.
Us fact mo wangen shipe ka dinurek manasin God. Me ka dinara mail fako. Ka dinakkalim na sin God. Kalenala. Katasur ki makataro. Anayin laman kasenge. Anayin akfwasrye flat pe. Na fact la lenses siya ngayar ananan kalaka. Kusya fakatang lamit kuluk. Elos fa ona kutkut yen yowos. Should be nataka emphasis sina ke fursinge. Nake anainsto folsi ka ena folsi intensity ke. Singa nel te burn out of control nake wildfire magatli California ka Washington. Singa el ma elakulasi. El na akie. Nara ke passage singa taka aspe faklal aisya ke sisin met pala mataka met pala nge pa katita mo Elijah represent kipelsima lemel ta usek metamalu tu tolu inner circle la na ke finals ko ba ma transfiguration ta ke. Nara I said sometimes kun lang lemka de leta ka we ele gasas fin sie paka in kailos el kaskasaksi. Sibe met palange vak masaf anaya. Kilenche lemka de le akkalemi kaskasaklal. Finne kul ka silver na kewa lalos tiena kain molalosle. Fela na fon fa furyak kiflin kaskasaklal. Il fa aksa fila mulan met na kewa simdafin fela. Kesie safla se sikyak in kitin belna. Iloya be fak safnaya lang elemka del fak sonna the panlensing I tuya ke reklo line matan fella. Ngaule la tari ta ngai fa orani matan fel eto ko shai erelo sin palakko lan kaskasaklak. Fella no fone fa kanau siakleki kaskasaklak sia oena si efer. Na panganip simit ma sham kun na ke ulela singen na ke judgment fwasime dan sham kun na ke me oyema elefa koi matin sifulat kamit kuluk ke efer na bagat taga na ke ipsiaklungan na ke fwasyaklungan na sham kun na ke los masanging sil in me inala refer na silan na pa fanin ke toluan fanin na ke ipsiaklung fakla pangako lang na kita kalan lema kat sham ka na John Baptist na samanyak mo Esam na lutilan Moses mat kalan saplok ki masap makwak siyang asang na sil final Sinai na mat Israel na kayawan akos Moses siya mat kalan sap aru in lom sin God elda kaskun kaksakun masya kadel emo fakin pelfasra ki kat sham kun puksilal malakay nga siya metliki John Baptist el ka yokian masimanyak nga pa el que pelsi malos te fokle el kasalos ke exodus lalos te genitya ba katlima masikyak ke el kololos lielos siyang el molilos ta ke Red Sea na fafashas lalos ke yang ulma edel for pagkakakwali na en may sisa Tasakta nakatsinama ikin belal mo si sema sumna final Sinai no si masapa pamalakail sham kunge nakatsinama itakyang masap singeul finolore pa panganinisimit ke Mount Sinai sa Academia ke Exodus tolu pasian naara role sila Moses ma me kadel esang na sila el tagarslagan mediators insang masapo na malakay takalala nga kalemi ke mutawauk me may din pel singa kisbin makuluk malos ro in civil pa aksa ye lalal fung ilalos ka kanjud pe aksa ye los mayen alana yok kuluk los gibel singa elos sini na in for la in civil pe lo ang nage covenant lan God ma will ke me oil and God nara Takay nakalimila
elos maet ke long mainge elakalemila ale yok coverage mai sikyak na selos tajakta enji malaka elakalemia ba na selos ma akoo saan el me tagay nakalemila ale na me elosya kain etain kankan la kashkashaklan kat mataka nara malutu chinga tagay naksafigi fasime ko son fakla tajakta metligilen la akseacng lan lem kattaka ngai sa pilot met pala Elijah na euros ele fasi feedback yokin mastun ba padalit mo infinity oinge na nga ininentaka ekanaw sta felsius nga kalem yikel moses stefanatari nga kalem yipela ka elos nga kalem yikel utila losan sima malakal shamsham kun na ba nagel John Baptist el messenger shi nakatfinli na ki pelsi malemil usiner circle lala akademiak maluti jinga ke medu singalit kosh elda ka mosis el floko que el miseo y el floko nalma na el floko nalma Elijah elda ka ro pala lala pa malaka janam kun yokki fasimigos ngi on kosnge elda ka metdikal John Baptist elisusle na lupuven si makalemi aksin matutingea ba elakalemi na ki ngon eko etako gel Elijah sa Elijah tako kasinga samsam kun na ki met pala mapalye ilse ma vatako inkain me molela makuluklan met ngeloswin molela met ngeloswin forlalgi makuluklalosa na pa me uskat me na ki kapun malutu chinge yok na kela ke maluti singa taka elosin kan forla lekin gene klos ein kan kafus kalem taka na yorolos malakay lakkalem yila elai chel taka ne enwagi pail we met palat mataka ke tajakta tena tuyen singan olela mai taka mingasa taliknin kata pataka ke Jesus Christ pa sapayak me John Baptist and taka in kain the paved the way si pesira mange nain me akademia ka men fakla lem kat ka na fak ngai fata ka na eurolosin nan kowos nga fasain reklo line losya inut nu doye pe met kosho elosya reklo ki kiep elosya ka tashik elos madelien ka din mask dalik makaim tel metse ele line los Mainge akademiak na sirka din itala judgment mai tako esikya fakla ke puklal meto saptalong me was fasangalon ko mo na meeting fasa payakle nagi kai mapatpat met was elos wasom ke mul mapatpat pangen sima tako na sikum initala mentanil fakla met paspasin met mamisatari malalal fung fasifin molya kata sielo je faingan kin mul mapatpat kata fakeo mweken mapatpat malutut shenge kita kana shish ke puksha flashe ke oleang matang yang foko wang in pala should be rik kadel de should be sang kalem na shin met palang na mo period of silence sige yang foko si masmonya ke gestaloka mustene pa masingir yak fakla at misaya shedaka apa John Baptist sema nadal Zechariah Elizabeth ngel wowoyak ken maisisa insulgaken kita kasilan misaya singe se misaya singe pa meto ke gospel lala ke connect na pailan tinjet singe na lorela eleksyon naksi ke meto sapta si vasin nagelong le ko shan in fact la pange elsema ta kan tafu la mama met pala Elijah ka finne masap mai tak yang sin musisya in ta kan akfwasrye nga may bangan nakatayo mga kanikasek nag-ifred yan belang floko na euros nga fasta ki set yan klamala Skol tama daw ang liban nila sola sola kumye Mwe Nunak Yohk melagayakos masukle for ange week singe
il someone lumayat na kita kolan lame. Takosimate lalingan. Okay. Ito level. Melakaya ako sila kung kapasya na ke fakik singaw siya. Fakik singaw sila sa aming metlaluo. Metlaluo metligi na luwa na kitkosyangan taga ukira pa kitkosyangan. Naas metlaluo na ke fakik singaw siya. Det fakik siya inelosan. Ta sjokta. El sa aming kofik na ke Shaik na kof. El samkin metluo verla Moses mo le el misa o ya galem. Nikiyak ta el misa galtena. Ta sa tradida Elijah da misa. El premano yak wala ina kita utak na inkasao. Na kung lima melakal sa mo ta afayak te ke fakik singol sila tina fakik te ine ya. Kung galang parang asukle nagibigin loman ay fwakolo or makinyak fos nga ke in charm ng kita ko sila metlan lem nga may metlaluo nga ilo si sikle metita ko akluo lal para bel si mga dahil ko pala ni enwa kielos Jerusalem mga kachamon sudah sige kachamon na kuwasa dahil ka Sim haske pa mo nakatama mo kayo na. Na metlaluo ng si Luti Jerusalem and Wakielos. Tukun lentolu lo sa mauliak. Tabangan dahil sa udak yan. Fokan and Wakielos min parang metlo matena and Waki. Na kung hindi mama sa mga melakal sa mga sonil sa mga peke fakyak siya siya. Na tingin just baro akisin siya gila. Foko David Cook, il lui s'est passé in kapash na ke taga si metan lem. Kung gawin yung vaccine, viewers lang na, mit kum len vise, mit kum akfwasrye vise, kisin siya ki naman, min kisin siya ki, kum sumsiya pagkin. Sumsiya pagkin. Na may luwa siya ang ganyak melga sa takos nga Kung som nige fakik singaw siya, el samgin metlaluo. Tegi ona ifo kum liya mo David Cook elu siya masing samtram kun. Nage ipaka Nage melga el samon metluo ilustin ala samon yak ole ang sa sayan transfiguration, mount of transfiguration. Tinala sa mga na ilusorela. O ay nagkasa melakal sa mga nga Na melakal sa mga nga kung sumang nag-fakyak singaw siya ta nakalimiyak ka. Nakasisyak siya pa o na ifo ko David Cook, may timas mo sa commentary siya mga lasr Kahs In Kol lang Evoluție ori makin melagayakos. As sapta säie ma fäkke oracle melagayket trolal John the Baptist kan. Laga fella kuluk, alupia kuluk, pada enalas meitse daga metliki Messiah. El semua aske sapta mengen na kisik laga ifokal man sapta akos na kiman nakse. Even kayan met lipabal elo so mga melakaya ako sin kapas na gefakik singol siya. Tinga galim kisin siya ko. Sinsiya ko man kum siya kla forget David Cook el sang nage kunokon siya ki frete yang kunokon siya ngay mekapasta nage maluto siya ki Sanri yang ipsemet madaga kenge madaga ke fastol sapta toluan metigi sapta ko siyan dagis eva singalit koos make warning si ke ulela nankat ngaen na ako la siya ke kumusye matlungan ke la inak Elijah ma patay manoyak na
na inkasrawa. Sige chariot of fire. Masingen naki oya si mga iske malutut singa. Ako lang nakitakalan lay mo. Nga lang si pefak silungan mafak kun la mo siste na kalim la fak naman el safta na yen si finban maun ni po. Tasak meto singalit ko folokonal ma ke transfer curation siya well Elijah. Their presence were acknowledged. Likina melakail someone gets saptakos. Na kasi siya pa David Cook pa author sila lesson commentary. Ashibe ang alam mo ashibe na wo si eluse in isang nagtakosimit lan wala yung sakali akademic element melakail ilatako. In fact, tuken period of silence as forerunner siya ko in second na ginaglan matlang ko siya na sapta ako siya ngayon ay lumayat na kaya tako si aklu metigil tako aklu sila na nagsisik siya pa ona for il usi sam kun alam mo asya na yok siya makunesh kaya tum sukle meya kapash na ke faxig belgaya ko siya tako si metlan laim Nagatkan kapash ba nagtako siya mitligit ko siya akluwo sa maske fwakalo siya. Nagsisik ako minuston ko proy kunan ko section gatel ni gesla pa for me as EPS more makinyagi ke tako si mitlan lem. Kaya 3D melgaros ganta na someone yot nagkailyac kanausla. Kung nag for nag saptakos kan nag maeta may patat ngan na fin maeta sima ke takosmitan lem ngan il akfwasrye la akfwasrye ba kan sin ke kina naran si ke kumli dia ngan ko le I forgot David Cook hil husi saptakos in tawi takosimitlan lem parang kasi Jackson tikalo ba pay ko staff akla ko to makiden proy kun pukun sukle ashibe yok sila David Cook kita mo den akalem ye ko sa makiden simple yung lesson commentary ang dahil kasi kakata yan i-focus naman sa takos nakita ko in atol tako si mitlan lem when sa takos fall atol yan tako aklulan lem ko na makasipan na siya pangan tigin ko siya anti-fisiak viewers slash ko Wana nga kalem yung nga in surmise puksha flash ke uleng mata nge na yang fuko musle na kumsiakla fakata saptakos tako na bakong kapseng na ke fakeksingal siyan na ke kalem lako na ke fakla David Cook ke ngasiyan malutlut ka kasi kuno kon nge devotional reading nge na ke Sanri Mwe Nunak simal kinan yuruk ko mapasista mo los kafus mul kalem singe katawi mul kalem singe kakshukshukki nara me mali na ke fakloman na ke me inkan kapsheng na ke singal siya singen takasilal met kin ba fin ba komalut na ke me na ke isustelala ang takasilal ngayon takosimitlan Esam takosimitlan lem ba taka isusla Kasi aklu pakatano ilefalok para ba siya kanausikle ba fakik on gostig singalikos diksyon akatele me manakuluk ngan makuluk pas spesifik mitigil limit flak to aklu singa na akatele nage saptakos ke melakay ngan ona len shushni events may tako ke fakik singal siya na di ka lumatafong le
Kaya davong ya. Orek maganyan mo ito. Minasamle. Pangasya si Supermaro. Nga kumit life we. Ito mga commentary. Oh. Taka 3D Bible omit. Bro omit. Minka belo. Nanaklan mo ito. Ikon kufasla. Nangatim mo David Google sa kufasla. Nga fact na nagke kung ko na sapta ako shingan. Sapta ako shingan na yok. Na kung kabash na game masih ke gospel semua dengan le koma nalakay semua dengan sikyak. Tana iban ke gospel. Sayan Mount of Transfiguration. Mas isa masamram sing el sa wale som na nito the sakta. If I nga kuin mata genuine interest. Kaya pagin Bible. Mina sipelan kata ala na mawo magavan na. Kadusi mga saram kun. Asa masiyas was. Kung sa pagin de connect pe top na ke eno saya kung sukan. Para kasi kagisin at kagisin le pa gastasan kan. Kasi ala if what David Google maging David Google na nga ako. Inmate say. Ay, we ang bina authorship ke Bible at the final author pa ngon madal. I think just ko nga kinausi masigan in Mwe Nunak Yohk. Okay. Klomalap. Well, kakat finvart na kimasit ko nga. I'm not first na mit. Siyete yan, si Fian, lensing alakot fak mo, siya dalik, Paing Nunak Yohk. Paing Nunak Yohk. Siya dalik mo, anayin, dakata, mokleek, Nunak na Yohk si. Na, maasin nga taka ki, gospel aluk, nga akooteyac ki katasrik ki, nga taka ki, influence Wednesday, tosta, Ki gospel si Luke nga, lalo na siya inaccurate account siya, lalo nga, katalay matlutut siya, physician siya. Na, ramnam yok na kayo siya John Baptist. Paafas lam ngalit ko siya lam onulon ko siya samram kun, siya talig Paing Nunak Yohk siya nga. Na, dawag yan, marit siya nga fakla, sunbelal Elizabeth, dan gel Zachariah inisusla. Elos wala siya win. Alam nga ko siya kla, metalan lal, siya lal, longak la, lem ka di lar wala na akin siya uyel, elos wala lingan. Akooteyac o taka, iral digin makil, Mr. Shirley, Minister Lipan nga sham kun Yohk, Elizabeth, John Baptist, na si Kasma, nga istakia pa, akin siya uusing. Mayan fakya klema, Elizabeth elmatayan, matwe sunbe matwe mato endan dalapsi na Elizabeth oswala daliksinge samsam kundian ke fosingal dolula me ke mama akia kinge wangin meteta na kipta ta silal nge nara neighbors matalan lal losnge finnesyaw kelos long la na ke taliksinge kelos akilin la akin si wuyi yakel. Nara fakla kitalikse el shunlen alkos matwel. Elos tagainta kosayakle elos akoo insang in el Zachariah. Infulokin in babatamaela. Tasakta inina kiele fakmo in el pachon. Na pangasi mama me pusleke malutisenge. Ke masap lalo sa taliksevin oswayakle wen singefin sun matwalen algos na enen koslail pagkasinga circumcision pangeoya si malosaran basingen na me katitala oya si masikyak maitakyang ke me maitakyang ke masap maitakyang sin Mosisan aske Leviticus singaluwa singatolu na ke mama erekke kanin ceremony si marekke kosla singe yokshipe na sin Jewish baby boy nge nara pel singe elsi pelingan matalan matkawak takayeni
minakflat Jesusle dan sitalik ma eltaka el sitalik na kewalay lasing nakatsum na kinesi masamanyak langgang fakla elo sa ako insangin el sakaraya en floginin papatamayla tarak tanina kela fakbo mo inel pachon na masinge pasi mama me anain laman ashram ram sikea pel singe milos pakin pa findalik mugul sina taita kang nainin papatamaylan finba in this case tinel pachon inel pa in sakaraya na masinga yok sipen siya ka finte papan dakangi baba tumayel sakarayan tarakta lut silalos ngayon pa Elizabeth nakelan fakla inel pa etyon na kaditalas pulan pel sima pakachamcham kun naki muteness sima al sakaraya el te shamcham sil Elizabeth kadita malpuven sima taka inshamcham kun yaka na pakalemiyak la me elos sangin el John inesingay takyang na me ma fakla it's a God-given mission to fulfill. Na fakla elos fak na sil wangan siya lumma usinel inesian na elos kaskas sisik anan mungul ma na sinpapatong wala siyak sila siya inindalik siya Zachariah siyak si mailan simke manisak na tekan sham also mo inel bachon na the fall na kay inesima nesing Elizabeth el faka elos na kay warle na lutya in pelsen Zachariah sibda kain kaskas mutawauk kasreacng ka nara kita ka masinge alena akademiyela wangan no yesinge me elos etake sikyakmit Napa me custom lalo sa pangakalamia eninain babasing ka finipat matat mo. Narakatlila plan pel si ma me Zachariah at been stricken deaf. Mange orail sam na ke Chester ma ni sa flye te kyang sa mostata no. Inesya pena na ora ntawagin kasreacng God. Sam mataka ke alal Zachariah sa fla Pahluh singe akalemila kasi nalalo pa asya. Naki mana ke wasikyak nge loswala kaksak na kadita naki talik singe naki oya si ma ilta kake. Na fakla metalan lalos na ke warle na sangin. Ilo sangin ke oya masikyak nge. Oya ma Zachariah te sham nin sa masta masiti falyang nakimasima nesinge Elizabeth elakalemia. Afakla pengen mainge fashalik nan infolan all nakiwain ng Judea. Mayt nakiwa siya long ki mainge los nan ka ke Asia. Talik singi finkapek elemo met fakasi. When kalem nala Kalan God onfel. Nara masimit kachuban of lokain akonyela. Matwa mata ba me siyan sing Zachariah Elizabeth. Nanaki strange insistence naki inesing mataukwe inen papao kabat mata tumayelo. Nakatnet na peli naki palan si mak kasreacng lanan wala naki na pel si ma el singe itakyang ina endak sham mange el kadita la kainin sham ma anana le me pushlenge el fashalik pa kalemiyak nge falan all na kay wainan Judea mayen me alena sesa o yesing sikyak me nara malutu chenge leksina sham kun nake me pasifasing akademia naki taliksing naki isus lala naki o masikyak naki takyang inela na faklasya dalik panak leksina rela mananaklan mo ito na tamil shirley pangen me saflala ni kasreacng ko pela flog na room
Ang fataga nagi fwakolo sima kate orela fakat fasiligo plomala. Oh, kumgula. Kumgula, gizisik lang kayo full siya. Loes fototok sensiak. Nakumitas namin. Bring it on. Gizisik siya ba, Mary, Elizabeth will forget it, but John. Not folok lang ki ngon. Sa palig makapriel. Wangen kataus nga kien ma. Oh, Ow. Kung di ka Luke na phone na, faga. Wengen Sam siya nga, Luven Gabriel lang nga, inil pa John na si Elizabeth. Oh, ilita dari Now, na bago kata mga kunya, mga kasinsir ki mga inmate, kizente alalo, kizente magasagat sta. Oh, kumfin kisinsir nga ani kum pagkin, kumikonek yok lagi na mesa. Nakalala mo kaya kisinsir mga nga kumeso kumako Elizabeth ilita fuka. Na min kadlal mo ila mana kayo wat na sumusak la man ifin sumusak la Bible John la ka wi mila final mo sa mana ko simula kita usbuk na laps for na ka pala mama te na nga ilti na ako nito oh Mexican de illa na ke was yok siya but they ni just ko tak pe exist sila mesa ilang siya John David Kulo Again, galim gelosh galim si Martha Cole. Bakit mas mayok si Pel? Kasi ngakisinsigi mga manayin sang product ng akla. Hindi akfwasrye kumin, the more questions we have, the more, the higher the level of interest is. Naroon mo, sa mga kumnoy ko si Pel, kung dahil non-capes nga hindi, Elizabeth daf kalina ba John? Tana Matthew William Dancy, husband and wife. Delas mo na phone na mga William Dancy mo na. Bakit kita music tan galing ka. They just ko ngatuin siya. Nga mo itilis. Una. Fwakolo sige fototo. Ay, they just Tama siya Kulo bel na kewa inak na nakigat. Fwakolo sige fototo. Padangan fwakolo. Kaksak na singat siya mulila. Nasakpa na kospel aluk pangan. Ongol itkos na ke alngeul pa me malutuchinga ta kake. Na ke takan la David Kulo el usei bakos sipan sam gunyaka. Ipsimet nganel sam kun introduce mga daria lusi prologue si anayin slagun pakifasak ungulit kosan inchulpe na akatayela me mesi sam gunyak nge na ipsiak luan etaka ke fason ngulay kos nga itnal mekos inakflat me celebration jing inakflat gat lem gat la el me matana ke ulela laal hindi yak me mama pali yak ma esik yak nen na pana ke appointment si mata ko ke John si mat sam ke na ke role sila ngan pang sila ngan fos itngalon kos ke looks up ta si ina ko la ingeniklam lem na orek mamale ta ko ke an pa in fact na ke mulela sing na kadita na ke ake masikyak ke uleng mata yang for transition na ke isu selan lem mai ke lagi meto sam kunyak na ke pamasima ele vasikyak kalmen mulela lala etak shekati into me taka into ikesla na si shmamtain losh patachang na ke nganan misya na ingenik misya si palaustaka na aksak si fos alingol singa in fact na ke
Palje si matalyksi että kai kapkapoek kain manol enganal elem tayen moisis neke pel sila sikyang nasin mat Israel. Nangamay pangan kapa si ma nang akalimitary mida en si makatngais kno ko ni kash akfwasrye kaksakin katke. Katin kain me sinakan lako sislamullos tawi ka kafus mul kalem sing. Tama sila bangan fwakolo si maasan. Klomala. Okay, degin Driscoll, katun kapin Mwe Nunak Yohk. Okay. De inge na vel lasr at ngaloin al de gang that degin di na. Dai de shogu de kali. All right. Kisin siya ngay katako. Kataka in finja Mwe Nunak Yohk. Ke mga kumas ke na kowos mo bigat ninge na kumpitas kisin siya si malo. Makalami pe. Akkalimi kat alle engan gidenis kisin siya klo san go kisin kalwuni masi katak dina kalim. Na CPU4 Paing kumisa wikut Kulo aslo man kayo na sum sulerin kewo glomalab merkisos na sum na talbis sikra. Glomalab ke asloan ke aslo san bel na wala kashikot ala kayo makatash ke alalving mamut wiya ngedegin Driscoll tamon liban na degin megil ilos wiya ke faxingan na nagigat ala yok mga chusmon law yiko kisinsiya kla may samram las ke main sang akyok ke da klas ay may India main sang fisek na degin Driscoll nga mo pang sa aming kailyac ngay tuwin siya ngay usod pelon siyang kumin kumproy gesla na ngay siya pe kumin proy kailyac met kilas wali ko degin Driscoll. Klomalab don sirle kaksakin kat Kulo bensin metluwias mataga kasha ke damlipan daml makil som ngan wikom daml sirle kumingat palalain kain dikshin na glen met wias ma sa posek me fak ma ange kamenan ngan and bind be na kewa ma taka just watching go smile fataka betokin kain we got game me naksing along silgie nanaklaga ke si John dolu vasalgos ngalie fakla talik na duk kosin tia lela takatena moitin kia pe kosle katena mo tiara masiwas eljuwas anage kraisil siwas katena mo tia shak na ramakuluk el malan devil mo devil na ara makuluk iki mutawauk me when natin kadel taka kinas pesingi talan kanaus na ma devil elorela eke malutu chinga taka na siya inkain tao isupon makalem ngalal fungi magatis malutu chinga kadin som fakak na sin matwiya sin siya ulasha kamoit ke network class ke Facebook in wikat inkain me li siya na inventory kat lila enya makat kain sudbalike mo ulasha ma kusrela flow Lun blessings singa na sikom kasi ulasha. Tama sila klamala pangamasyo ko. Degin Driscoll kulo wala amo kide fashion med efingum ko na nas awigum ke fakloan akay ko skat na kewa viewers lasan Esam le macham gini kede bela lal nagda bela ikede na dagan na legalim natako sibela sa pagkiden ko in ikasek Mwe Nunak Yohk makunoman kum som broy kin som ready nalalal fugas illumination ngon mo dali siya gaselik nasilos masuk kat finti asuk para ala pas la para upek na doila tingin just kum gula walab wigum bed akaling tawal di ba degin megil gula walab viewers sa na kay wa gula walab tingin just ko Well, kali ke pray kat pasta yetong ke pelsingi kat flatlash ke matawa kin takay ni lash kat matayang na ke rekma silomingi kat ngishesu the call ngan madalumin kolgat misdaluminan fin makatarangi kainan le ka fin na ke fashion clash
Katuin fwakolo malap na siyum ke oya si makamsang na siya tamla si uyasngi tamla siyale finne siya ulala. Kadin kain daga sham yeneng ngayon wi akyok ke maasi masap kanyak na siya meto saptalong lalkos fasinga lalkos ke longo. Insong wi fakak ke kas pengusingi. Lela na siya na kewa in kain second line siya ta pengusinga in daga in yoki futesingin kapak inokayak le kadinokayak le kastan kat ekupfon kat pray ke met wias na kewa mawikat ay pe mawikat pe fashion kinge elos na kewa mamdan na kanlala leila talutila shoyeka pray lasha in kanika samtanin cielo in kasas na yun ta como ke fan na wala aksikosyo kiela usi molala masir keinem kat papa kat faklo malap na siyum amen.